lero okuba twogera ku nsonga enkulu nga bidiri kuba natambula biwanga katulamuseeko then tujje maiso ni program nko tusanga ile nsimye okubegaitaku encha ya lero era nsimye ino kumpa omukisa guno kuwa yakunimwe ku Busoga 1 FM zenambe olusi nadaga njiulirizeeko oluvannyuma lw'okufuna omukisa nti n'ebiketezo nti tuba mu studios walala tuwaye mu nsonga edirigema ku Busoga nkani wabairewe ensonga mbitirivu aye ndikwenda kweyanza imwe aba Busoga 1 nimwe abakola kunjo kuno kumpa omukisa okwida tuwaye eri Busoga bana idinda mbala mwisa ni dada wange namugere Esther Busiro Luka wena nkola mwisa wow yeso tuanze ndono mukuru omuwulire wechero je tubaire mweno tukitandise n'amawulire agakubya abana Uganda gununu ombaka parliament nga ali mu patio ya NUP twa kagabo yavayo yategeza nti alinde ekintu ekyo ku mutima nga kimuluma okumala ekiseera nga ekintu eky'emiliyoni 40 eriko okuba nti daba weebwa mu ngeri etategeeka bulungi gaimwe nakuba nti buchanga principal owa party ya NUP akuba nti abafune sente badize nasigala ngasirikira balonzi bambaire ngati muna omukola kwa mwize sente tudiza ngayo yena akuba nti banangi wekiri mu okumala akaseera nga ensonga lwaki nasazeewo okubanga mbede sente okudiza benzo okudizayo nga akuba nti editorial speaker wa parliament speaker yavoyo yabiyegana yakanti muna nze kikuwanga ku sente era okwikaikana nga mulifalize mu kakiiko akagemesa empisa aka parliament okubanga katandika okubuliriza ku nsonga lino twawulira IGG yabingiremu okubuliriza ku nsonga lino desente miliyoni 40 naye nga nasemba okuwulira ku nsonga eno ng'oli kukyogeraku iwe nga omwogezi w'ekibiina ng'olikoba nti omubaka wa parliament nga wakinga kya NUP eyatwalidde ne sente miliyoni 4 n'aloba okudizaayo ekijja okumutuukako yatukoba abalonzi twabise mu gaali yatubaliranga sawa nti ebulayo diti watu account down ayibedaba kite kiri kujja mu maiso dife misango tujiwaba mukoti y'abantu abantu abasinga tibategeera koti etyamali etyametia aye koti yetyama etyama muna ekawempe tuwajiulire ngeti egwawiro gwe kawempe yakusaze koti etyama yo kyerina nti ina samale dismiso omukulu alindire wakibonere so koti y'abantu etyama yasala emisango era nga nze mwene waliwo olukiiko olwatyama twafuna amawulire nga ife abali mu kibiina kya NUP ekisooka twidye nga tumana nti twabakobera nalina wano n'abakoba nti Anita Amongo mafia wiri emirimu n'abakoba nti mwe kambakobere omuntu omutegerera nti mafia omutegerera mu bintu bya bulido omuntu asobola okukoba nti era abaire mwerugavu encho mweru dozi muyindi kulule muzungu abazira kyatasobola kukola oliko ntegeera bwe babise sente n'abakuba babisa supplementary budget naida wano nadi bamenera nti bali kunagaana sente bana ba mafia bawamba parliament bajja nagaana sente aye mu kunagaana sente munkola ya bwana kyemalira obukunkumuka babubalaba abuwaako ku bantu abandi butekirige myena ku mu Uganda ti obukunkumuka abali buli ababaka ba parliament nife tukola ki abaife balimu nti abana muli kwogera ebyo nti aye n'abaime bakola ki balimu mubalifune sente kyabanga kitukakataku ng'abakulembeze okufollowinga up ensonga eno kyetwakola era mu bumani bwaife ng'abakulembeze kyetwakola twayeta president yayeta parliamentary caucus yatyama twababuuza nti bana tufunye amawulire nti nimu abandi muvaire gomasi abandi mujire ku boda abandi mwingiro ti ba cowboy
abakazi mu vairoti basada kiche bali tukoba kino kituufu abandi mwingire ni galubindi abalokole mu vairoti basiramu baswahaba timuli kuingira masigidi buzibu chichi bebo zanti ategeira atia chagula nyono muloko ategeira atia so mu bwangu muna abantu batuwaira nti nze nafunye nono yakoze ki yafunye twakoba nti mwadifunye mutya bwe batwino nengeri yebadifunyemu twakoba nti ede sente diziramu zaama sente dakibi era n'abakoba nti esente edo dali dizirawuzu kuba nitamonga ekisooka ekiveera esente edo basooka baadiwa ababaka ba parliament ab'NRM aye ababaka ba parliament ab'NRM badifunira ku parliament ababaka ba opposition kubanga NUP yo erabisa bakoba nti bajadifuna batya tya mafia nitadigabira waka kuba ife tulikoba castigating mwami honorable Twaha Kagabo avireyo ne sente nadizanti muna wadimpa na ulire anita mungu obona niwo ba mafia eriyo bakuta ku kisenge na muulire nga amalobozi gali kuikiriza nti abana kuluno bakoze kikuba anita ina kuba ruzira baga be miliyoni esente detogera ku omugaite omusogaite agategere tilibuli obuwumbi abiri kumpi na obiri bwe bagabana ate bonga abakulu ate dawe de batwala dombitirivu kube no bano bafunana ayoloza speaker bayaja na kivera kiri mu leka boba ajane kisinga bunene eri akaka committee kebeta ba commissioners ako kebagoba muzakako amole getu ina antiko buli omu yaja na bitano ate kuli kuno way leader of opposition wandi leader of opposition that commissioner ti commissioner ate cho ati commissioner ati ama kunga leader of opposition ba commissioner ba commissioner abakuli wa speaker kuba ife gotwataawo nga defender ye bamutolako musana mukulu zake so mutibo lingirira embere no Twaha jalimu bo bakabayina Twaha Uganda yerimu abana Uganda chebalimu okwanti umusada oligiza okuba nga mu isolatinga okulaga nti no mucham because before ngabakali kutola statement kuba le bali kwa chuzinga nti nabamu wesente yemwe ne bamutwele ku statement bene bamulifalinga mukachiko ka disciplinary committee kitutawa era kitawo ekifanyi kya parliament nga bujibona. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. Okay. I say bo jako emerera ku mazima weteketeko kwemerera wenka bo jako emerera ku kintu kyona kyona omusogali kumpuliriza weteketeko kuchemerera ku ng'omuntu kubanga buli boyenda okukugemeraku abajja okugemeraku tibajja kutegeera iwe yoyenda kutuusa kyositwire nze olutalo lwange munsi muno abantu okubanga busoga toddeogebwa ezirali kikola nze ndidde nti ninze nina okuzaana paati yange nga bwe nina okukubiriza baganda bange boona bakozesa obusobozi bwaibwe boona okuzaana paati yaibwe eya busoga okubanga bwe balisoma embalirira eri bamukale n'omugabo kyolina okola buli omu ojja akikola ng'omuntu. Twaha ngaba MP abandi yafuna esente bwafuna esente yaditwala yabanga difunye mbukyamu mu lukiiko lwe twalimu yatukakasa nti sente yali adifunye twaba wa ssaawa 48 mu ssaawa 48 ndowooza abandi tibategeera oba abandi baali badikozeisa aye nga ife position of the party omuntu eyali yafunye esente aizeeyo ki ate tinti titwidde baafuna list mulilayo iko nayo era butitwa Kagabo tiki Kagabo tiki eri abakali cross tebandeke cross akali where are you tebandeke where are you
Kubanga eri abali ku public recording abaikiriza nakola ki nandifuna ayiga bakaina do sente MP NUP didn't yafuna esente izaye esente position eri clear tuwe buzabuza oyidi bali baje babuza nti ayi mwe mwayogera mwambuza wano nti ahayitira ku mukibweine ife tuli babulido tuli ku mazima na bwenkanya esente dikole ki direyo yedavu district city batu wa sente emeka tuweze bilioni 5 tuweze bilioni 10 aye ebizibu eriyo oluguudo buti olukabitika obuti olwakolansi mu idindo olwa colonial era nilo bakola lufulufu olwa main street ati olwa bati bakoze ko kusiga kala wazira luguudo mu town na mu idinda kukusiga kala batu yamba baloba nata ku butala bwaka wansi kuko bambo bakoze ino balusa mu bisiriza ezira kibuga kyona kirugavu kuba nabakoba wano nti batu walina lya city ayiti bali kutuwa city bali tu walina kubanga bo bobo ja kuwasa omukazi omungera ku empeta tibiba bigambo byonka aye bano baida bakoba nti parliament buti ebisiza mufuzi city bakoma aye nga city eriwa awali municipal council imwe timuzimbye chaimwe na town hall na awali city wemufuire city colonial era yo yasobola okusettinga tawana abanga municipal waida abanga level ya municipal ngefana net imwe awana abanga city waida kuba wafanana nga municipal basada bakaira abo muna abasada abo bagemensi ngati basayine gemansi bali na kugema bisolo kuba balunzi okono ninsinga boyo noniki so anita ina kubaluzira anita Mungu ate tujja kulwana gana na mazima ago baloza nti bajja kwa isolating atwaha aife twaha ekisoka yatoire ko musango odoli obuteri yakakoba nti fe twali tusidikira mazima kubanga parliament bavayo basada bakulu musana mukulu bakoba nti boti bagemanga ku sente era tibagabanga ku sente kubanga bona bategera for the first time ngeni UPL kuba tuli kwenda ku cleaninga institutions zidino ife tujja ku cleaninga na masasi ife tuli civil aye tubana amapesa getu nigo omuntu yavayo mwene yakoba nti bana ate mwene yakoba nti abaira alogotana ngasitana endolo tidida abo na chagulanya ali mukoba nti muganda wange sente wazitwala chali wange zizeyo malobozi nga gamwidira buli bwire chali wange zayo sente so nenda bana Uganda twemerere ni honorable twaha Kagabo to yemerere naye kubanga kyakoze nekitufu okwizayo sente edomu wachi womusolo mu Uganda abantu okola ebintu nga bali mu bukulembeze batono nze nali mudemo tajja kusoboka already nga ndi mubona kawala kali kutagalira mu kikomere kitali kitufu kuliwe kafuluma nikagema lugo nakayikana kana kangira ngomo mbawe wali yo chechechi esikasesa ngo lugo ye nabona namubuza nti mawo ngandi kubona oli kutietya niyo weri erembaga yiyo najibwine era nze natambuliza ginesho nalumuka misinde era nze abali kwebuza mawo imwe mawo yali yatola wa sente edikola campaign yakola edifanana ate Museveni mudozi bona yaba wadifanana nga bwe bali era buti abasoga abasoga gaide Museveni bwe yafanana buli yali n'okudabo kabini ogoba mwidi n'abana Uganda buli muna Uganda buti eyabona kudabo kabini ya mawu aidi buli yagivuga yagifuna atya nganaga namba gali kulala kuba tumona mwena mubaidi nze tujja kumena Uganda no kyagolanyi mukama we bale kukoleta ayi twandibwo ine ebintu bino iwe kyagolanyi ye bale mukama kumutuletera odoli twandibwo ine ebintu bino
iwe so ze nabona ko bantu twafaida ni bino byakobanga ayi wewe buze zena kwenda kulemera mu DP nze benaide busoga wano onkosimba kunaleta achenta koberanga basoga aba DP bona benatama nabo mu lutiko ngotwere ko baswale igulo bali na nabeta so DP Njako Pentagon ereko special aba Pentagon mbalamwesa bakwanti fe bale batukobere nti woliwo nga dikoyi. Can you imagine? So Democratic Party lwakuba nti fe twali twewayo twendo kutambuza tula ku 7 aye ndikwendo bakobera nze nabakoba dozi tinze tiata mako mu lukiko lwa DP nga lutose otola ku 7 tiati amako mu lukiko lwa DP nga kwe bibyo tesebwako muli motola ku 7 muli mwe kutula ku era baba kuba buti nkobera president General nga bakulonze mu parliament emyaka 10 bakulonze kubwa chairman emyaka 5 abantu abakoba nti nze yenvire tirayo yenvire nze tirayo. I served 10 years in parliament. When you serve 10 years in parliament, you have sufficiently served. So I think I no longer need to serve in parliament anymore. Waiswa, you know, I am now going to be the chairman of Gulu for 5 years. Then I will come back and be president. You see, I defeated Brigadier, I defeated General, I defeated Oluzungu Olunga Lulimba. Kuwa uti wewe na yogeranga byachi. Kumba enda bwa minister. Asumbwe babantu myaka 3 jobulamu bwe. Ayenda bwa minister. Choka yakoba mbuyena kale bonera abana babantu tudaga. Yali atwitiso yebuyendo yomawo. Abana tudaga ate muno obonero katonda abukulaganga nti ayo no mulina pungulu mutadaga aye we oloza de oluzungu olwo era idonaizayo ku Victoria achandizizayo Victoria chandizizayo na olwaido kirikirala kuongera tegera lwachi batukakanga okugera oluzungu kuba muno oluzungu olwo lwibyensi nokuluko etai n'oluzungu bintu biti batafu ni galubindi era mawo kyabala galubindi temufu wa maiso ai tosobola kubiyogera nga oli kumoga bukalamu kuba iwe omuntu yako bati mu 7 Uganda yalira mu galubindi ngolanya afuye afuna kifaananyi kiti yakoba nti onabaire mukwano gwange nze utimwe muri mikwano jangu tine bifanani bimeka ayo lafu nekifanani kiti afere yakoba nti olanyo nabaire mukwano gwange aye nga n'olukiko muyasabire ekifanani yali agire kumwiba nti ni president wa ba blogger era ajja kumutolako kumuwa influence okufuka speaker era yakoba nti abaire mukwano gwange aye nga maiti wale nesituka kyovobo nolanya tenti yasituka mu ibanga nga buli ali mu tenti ya fere abamwise bona nga bali mu tenti bali geme butabu bwa Bible bali kusaba yakoba dai lwachi tita bisana enala enala nebisesa Asole kona kumkampolisa kwa bana wa chai video. Kona katonga.